Kung mamuli pa pagpatong kung nagso sa mga samo sa natin moment H1 kapag pa para sa mga kung nilbos kuikuran sa atin mag-aaral ka sa kasimpusun sa kapuan kaya kapiulan o sa sirmanos H1 sekarang kepri pangkuran erso konservasio nama Wein H1 sekarang moga pangkuran senate Wein H1 sekarang moga pangkuran kan H1 sekarang moga pangkuran nanti wawat terkesebel soketi dan kausian kepada transportasi namus terbatas Edward wow dan kepada speaker honorable S. On 23rd National Congress, H1 Bomb and Republican Diplomatic Corps, Wein Ranus. Their Ambassador, Kou Kosonned Australian Embassy. Their Excellency Ambassador Johnson, U.S. Embassy. Mr. and Mr. Yang Sunyang and Yang Guicho or Richard. Cek kesehatan sebagai Dr. Namus. Pasalnya untuk Keyu dan Namus, yaitu Honorable Kosonned Keisek yang Honorable Keisek Ehu Arab survey. Honorable Keisek Ehu Chairman Health and Education Social Affairs and Council Wein, again Kou Kosonned Keisek Ehu and Wein. Pagpatuloy sumat yay Honorable Walter Anton Ward Monbark. Christian Hart. Pagpatuloy yay Kapatapat Walter Honorable Walter Survey Order Hart. Honorable Walter Anton Mawia Chairman and Kasarawi Wein. Pagpatuloy yay Honorable Kosonned Keisek yang ini Monbark. Christian Hart. Kou Kosonned Survey. Honorable David William Chairman Order Hart. Pagpatuloy sumat yay Honorable Petrus Bernardo. Christian Hart. Kou Monbark. Ngayong yay Arab Survey. Honorable Bernardo Mawia, Chairman in Finance Order and Hart. Pwihn focuses in Wein. Pagpatuloy sumat yay Honorable Adam Moses Joseph. Christian Hart. Honorable Adam Joseph Mawia, Florida Keisek Ehu and Kou Kosonned Keisek Ehu. Order Ngayong Hart. Arab
para cuma survei di Kapatapat Ashley. Bapak tolong teman-teman, Jay Honorable AJ Officer, First in arm. Honorable Officer, Imam Vice Speaker, and Pwihn Kou Kosonned Keisek Ehu. Order arm. Yang Jay para cuma survei jujur. Bapak tolong teman-teman, Jay Speaker, and Pwihn Kou Kosonned Keisek Ehu and Wein, King Honorable Mason Albert and Osmo. First in arm. Yang dia cuma orang, badan, kira para cuma budak jujur. Order arm. Dengan demikian, Pemerintah Besok RT Adudian Ahmad, Chief Minister and Wisdom the Wein, the Honorable Robin of the Pwihn, First in arm. Jaya Tuan yang para Tuan survei jujur. Bagaimana? Order arm. Dan kajian sama saya Kasarawi Kapatapat datang dari Pwihn yang harapan mereka betul bersama. Forward. Attention. Right shoulder arm. In place. Mark. Mark. Forward. Mark. Ready, hold! Like ideas, both sides. Dukanya saya harus kerja berdoa.
Forward march. In place, march, march. Ready, hold. Up of face. Follow. Saya presiden aku. Saya kerjaan lawan rencana kabin Pwihn bantuan budaya silakan saya Joseph Tegan Henry Honor. Cuma Richard, una komentar Wein shaman yang Kosonned Keisek siapa tahu anda keren pemain dari sini lagi siapa yang keren buat siapa yang tahu tuan kekalahan kubur kata kemudian kecil kubur artinya kapal itu pataran kantor main shoulder map और बेशक मैं वो ना कम shoulder कचिन वहाँ नहीं एल्बम कचिन करोंगा engage future कचिन दो की feed siapa kami kan koro कम कचिन ताकत की siapa yang contoh apa siapa yang kalangan siapa yang lembab and jiko rai ranwat urana tentang itu. Ibadah wan syarat, ulian itu koros lakukan. Pada wan syarat kita udah melepas. Nomor yang siapa mau ialah soal kaum adalah riak Yesus Kristus. Mana syarat? Mana syarat? Kawan bantuan budaya sulit awak bersamakan Kosonned Keisek Ehu dan bantuan sekarang kasam. Saya cuma sekarang tapi bukan berusaha report. Iya, oke pun kan berusaha Nah, makin minggu. Wow, kan berusaha. Wow, kan berjuang. Wow, kan berjuang. Patrol mohon wasaran disokan terus. So wala disokan terus. So misal pusat pemerintah may sumarmoran kan. Madam Speaker, Congress, Honorable Moses, the Order, Secretary, Governor Joseph, Diplomatic Corps, on behalf of the leadership of both, especially the non-marquee and the non-fit, I convey our Happy New Year to you and welcome to our short ceremony this morning. Thank you for coming. Patrol mohon disilakan Bapak Presiden. Mengenai rambut Patrol mohon di Chief Minister Primo dan Mawar. Patrol mohon di Speaker Albert. O yung namitang chorus na Council mo inu awal Mawar kan awal Pwihn. Only many kata kung kami ay yung magpapagpapagpapag kung rangot, kalaman, kung magpapagpapag kung rangot.
Kou Kosonned Keisek Ipadruan Daga Il Sumajin Pwihn Kou Kosonned Monsaporo Isoko Ikan Nan Sabrinar Pwihn Ehu Kou Padruan Daga Monsap Samaro Isunan Pwihn Kou Lukay Koros Nan Katokan Kasarawi Chief Minister o Council Wein Ran Kasampay Nagtay permanently o kaya Kasarawi Ragkat Nan sa Pagkataw Kasampay Rangon Nan Wein Bidget Wein Tudor Wein o Wein Kosonned Keisek Chorus Good. Chairman, Approach Melkada the Cone, Wein Kayang Olson Berizzo. Bye.
Kami Wein in Patuan ina for an actress. Hermon actress wajah iban Patuan kaya ready na sa Alex when kis kape saya chief minister Mrs. Alex. Kailangan ng state, ngunit nagkakaroon ng forward, which was sa karatang people lang po sa mga na Martin Wein, which was sa karatang mga kapulisan namin, wakilikan ng pagkik, laman-laman ang statement siya, mumulso, government, naging national government, state, o local government. Yung patokan paros o bichay paros na coach wasak central mo. All kaya kacawan yung puti, tisang ka, release na kayo, kakit mo kumalis sa pinaw. All malas, tipulat, tipuyang tipuyang one mga niyang kacaw, and mga niyang kacaw. Actual Tata, Yay Antonio Primo, Actual Nolo, Rosario Latoran Primo. Nagkasawang school ka, ulog yung dalawang school, nampit kung pisi sa tayo, dalawang kapit kung pisi sa tuwaw. Kasola, Kisay School, nampit kung piwalis sa tayo, nampit kung piwalis sa polo. Kasolan, Choyan, LOC, College Palau, 1987 to 1988. Chowada, Tuan Community College, dan Ketua-Ketua sa Palau, dan Ketua-Ketua sa Tuau. Tapi Chowada University of Guam, dan Ketua-Ketua sa Palau, dan Ketua-Ketua sa Ketua-Ketua sa Palau, Ketua-Ketua sa Palau, nagkasawang kato, ay sa National Police CSI. At nagkasawang katawan State Public Safety, Ketua-Ketua sa Palau, Ketua-Ketua sa Tuau. Nagkasawang kisulan niya Keisek, nagkasawang Minister of Public Safety and Municipal Government. Nagkakiyakit Keisek kayo na nagkakiyakit Keisek yun, nagkakawan katawan Department of Public Safety, Fish and Wildlife, Niyawiyano, Enforcement Officer. Nagkakiyakit Keisek yun, at nagkakawan Ususta o Yala ng Kou Kosonned Keisek. Nagkakiyakit Keisek yun, Chief Minister of Municipal Government. Kasih dilihat nang ko,
semua. Masa iso bayar ini, kestikan terus, patrolikan terus, maju pura. Engkau meren, biasa kalau tak projek, engkau apa ni, sabun mata Kasarawi Kapatapat. Sabun mata orang, मैं बिल्कुल sangat lebih masih dominan ye sugar warsis. Baik beli, bangkuran besar besar, waulah bangkuran senangkan, wau nikkan, nangkan ye, wau coror, engkau melihat tokat, semua kami secakai. Meren, irai kebetulan may Speaker and Representative Congress, Yang Honorable Esmond Moses, Governor-elect, the Honorable Stevenson Joseph, Meren, Kasamo, recognize and welcome the diplomatic corps who are here today to join us with the short ceremony we are having this morning. On behalf of the kingdom of this municipality, I welcome you here today, and I hope you will enjoy what we will deliver this morning. Yang katola, yang katola dijual sekretariat kawan menelan kayu ye speaker and Pwihn Kou Kosonned Keisek Ehu, the Honorable Mason Albert, the Nasu o Umtumalbora, Meron Moniki, Sungkum Nagalak, Antonia P. Moses, Moniki, Meron Kosonned Keisek Ehu, and Wein. Wong kemarin diikankan beri sama-sama terus berjaya terus media penanganan tersebut. Masa menunjukkan kita nanti dari sekolah tahun ayat kita kejayaan kap sabun kemarin ukuran kapun orang lihat saya orang kali ismen. Berkacauan itu government buat sanksi buat sebenarnya kita constitutional government lebih ramah. Ramah saya kecil dan Keisek Ehu dan Kasarawi the inauguration of sebenarnya government buat. Masa itu, wajibnya dan kemudian kesempatan buat berkacauan saya dan buat. Ayat lagi kita disabun dengan kita sebagai isap, orang momentum saya kita nak kacaman, irai orang ko, berkacau kasaran nanti yes terburuk orang. Masa isu berjuang pura, punya kap tahulah nasi kereta kotor. Ramut dia ramai, nak saya kerja, percaya tak? Yang katanya Kasarawi berbuka, misalnya sang ni sabun macam Yesus, dobiang di nomor isap tayu, biar kita isap sini. Pwihn tu buat, misalnya umai rambut, biar orang minister, orang sungguh Kosonned, dan Wein beramai kebayar dan tetap kesempatan macam kesangan lagi. Rakacik kuburan, Pwihn kat meron munian tinggal, o cuma penene lah, o ya cuma kapun, kan kuburan muisa, isu, dekat nangkene, ab meron cuma muisa, Pwihn pilih, o kuburan bermain kecil ni, nan tetap. Engkau sahaja cuma muisa, berperamai kau ya, kalau pun cuma tetap nan administrasi buat, organisasi terus kasih satu mamai kawin. Rakacik kuburan, punya kau kuburan percaya karpai, kacau kau sukses.
Nami sa kita kapayo kasarano. Ye orang kayu ni sa kita datangnya kayu administration berjaya sangat baik. Mosap nan asuk berpasukan nan kayu berjaya mengenai video Bagawnya akan bisa kerja buat dia ke sekolah mereka mengumpulkan. Buktinya kan Quran. Kau beritahu dia dengan kasar WhatsApp. Dia diobai buat kasar daya mereka mengumpulkan. Untuk Wein bisa. Kepada kesempatan bisa kerja dijatuhkan. Bang yang dan malam siap semua. Obenian semua dia Ehu. Elen kapai muni Ehu berdiri nanti. Kesempatan terus, saya lebih sangat yang berada, kebesaran dan umum berkesan dan komedi yang sebut. Mereka saya di rumah, soalnya pun, we perjalanan itu, kawan itu kebesaran dari COVID-19, ibu kata, Eropot kamu biasa pun Wein, kayak orang Wein. Wan kapali rawat ng administration wat o ibagi supplement way chut o kaway ang rawat. Orang kerja ye kamatongkan ng pumiray ng pulukan and way wat o jaja kamatong o wasang kamatong ang iray ng pulukan and asyawat o diyan mo lang. Irabesido ye bisayan kawa di masyarakat, yang pasal nak sabut mata itu asal Kou Kosonned, anda lalu mau kerja, maka cici, maka jatuh Wein, dan kau kekayaan kau kalau mau, anda rasakan, orang Rusia mau school, dia kau nak. Baik kau irawat, saya kurang sama loh, Pedro Musi saya semua masih Wein, dia kecil. Dia akan saya letak apa ni kamu kata, wanita pada dengan serama dan Wein. Iman bagi percaya dan dia mana apa ni rawat. Hari wanita saya wanita nanti. Anak saya kerana wanita nanti sabut mata office nanti mereka tahu. Lepas yang api, kau nak datang projek tak? Ia bukan orang yang seperti Wein. Lepas tulis silap, berwira implement ini kalau and Wein. Projek pun kalau mau bilang pun, wanita kembali wasan, bikin coach kan, orang semua tu kalau punya wasan, kamu matang and nice kan. Wasakset pamilya wasana paningiltan Wein dalam perjuangan yang raih sukses semua bisnis semua diberikan dalam mau yang kita Wein abnel tu Wein bisa. Ira asli yang kaitan tulis salam Inggris berbaca dengan prosedur Asia baca pola berbaca dengan Indonesia kemudian buyawi when it is sesuatu ira itu tu and office of Apali areas to know and Wein words. Government in Wein supplement here, respond there, one more bachelor one jalan low, then react. Oh, Kosanti and a presentation now on very over there of his career, Bank Bachelor. Project kan kepacusan kehasil government pada menjala Islam tahanan riakit sang pembesar jalan dan berikut jala di mana tahanan berikut isi bukit pada sang pembesar government. Mosap isu apa yang tu Wein isu. Jadi puita, usuk puita kan sekarang yang berpacaran bersama itu. Hari, Wein ira riau.
may iyo kay kung makalagan may ang niya kay babae patala ay suri ang kapal ay makakala iman lagi ukuran Wein ang kakpatyan sa pagmamay lobis kung kamuwi ko sa pagmatay totoo kan parwal kung chailan ka kapalian na kayo bukat kung siya namaw kung mata-mata kay tang totoo sa kayo riyan totoo kung kapalpan ang kakmaw ikamere na pararan kapaikan na kangkasyo tumur kanggap kapali ananan tumuwi watch kung chailan der kanu ay siri tatawagan ang suot ka na even bagi promay dan kap yang iya ang tatawag ko sa pagmatay ito and kap waita ko sa namo yan kaya la ay sa karata ay magkurang kaprayan ay sukul kapel Bangel kurang musab iso dipel utun muyu musab samduga dan churi upatoyega musab bibigan dan musab iban bagi redung way musab kita ini upene apalagi sa pagmatay tim na oralap na juga mo cukup war sese usap pagmamayat menit juga rakyat nanti. Wein yang kami ada, sesuatu yang kapan kapan kauno, mainan Wein dan punya kalau Mosap iso bukan nanti di kesumi sepatuti. Jadi sekarang tak boleh di kauno kita ramai bangga punya. Beli cuma kapun, buka pese, ya kata-kata orang administrasi buat bahan, patroli jual lagi, sam dapat patroli. Kalau mana untuk cukup bagus. Kalangan Chief Minister dan Pakistan budaya dan kesenian beliau kalau Chief Minister ini kesempatan juga war sesi ini sangat saya kecil ansur kesempatan oiban pacuan sekarang kala sabelman ansur dong dan kapal Sekarang kayak bahan ukuran pasar pasar. Walaupun berken nanti. Dosa pasal yang disopan. Dosa sama speaker dan some Congress semua lalu honorable responses. Semua masyarakat samrokan, hukumai samrokan. Governor-elect Mr. Joseph, Chief Minister, members of Kou Municipal Council, team and members of the diplomatic corps, Lukaya, invite Jan Kosonned Keisek na Kasarawi Kapatapat Tusher. Sila ko niya. Tusher di kumpran pasal sama. Om kumai dadat yang ambil Chief Minister supplement shown the Pwihn Kou Kosonned amai moranda utan tan dia li dan malam mau uli kumai dadat hukum. Wein bakautar kaya sampai kritis. Usasa rawat pemulih tiok kaya kayo
Pwihn kilokan boleh laman bagaimana government betul o Pwihn utang nanatan no yes o kat kana nan bote nan pernah dan kita pay-payan wayana no o ibarat saya Kasarawi Kapatapat Wein dan Kou Kosonned Keisek Ehu kemahiran pasal kemudian kemahiran tanaman kayaknya mereka met kemahiran oleh berbagai Kalangan Pwihn President Congress may surat may kawala may Wein wala sa korporate level may para may surat may tolerant na para sa ranos wala may ikutong Pwihn patrolling politics. Jadi yang awak boleh kawal, mereka nak politik, mereka mau satu nak politik ini. Jadi mereka patrolling mereka. Jadi mereka masuk. Mereka mereka satu kesalahan. Oh kawal, ada semua. Itu benar sama saya yang saya mau nanti itu tetap orang apa nanti mana apa termasuk apa sampai tu bisa lebih betul Kapatapat rambut kakak dia melakukan jadi dosa bersama-sama. Kalangan masuk, kalangan proses, congratulations on chief minister, sista, Wein datang Kasarawi Kou Kosonned Keisek Kalangan itu mengucapkan nasihat dan karena sama saya yang awak saya kerjaan, langsung mereka berkata bahwa gaya mohon nanu
men patuan kaya kay Parusia. Gata patota na lolong kaya na ang patuan kaya muat paron Joseph Frederick. Lolong patay. Kalangan propose and Samatan Court to account Jesus Christ, and the young country spoken with met of Kou Kosonned Keisek. Nyaibat nagkaya lang sa magdahin. Kasarawi